Ka te tiwi ki te tai tokerau, kua hoki anō ngā kai whakatā ute ki te whenua o Māhea Tai ki Taipā, ahakoa te whakatūpato a ngā pirihimana me te haukāinga. Kei Taipā tā mātou karere a Rapaira Tāwhai, no ko tatāke nei I tai mai ai tana pūrongo. He hokinga mai ki ngā whenua o Māhea Tai ki Taipā, whakatā ute ai te mahi ana te kahu I te rangi nei. Join us koe whānau, we are fighting for our tupuna who fought for these lands. Engari anō te huna kainoho o Taipā, he whakatanata anō I a rātau ki te whenua, I runga I te whakaaro no rātau katoa. It's public land, and so we're entitled to come here and have a picnic at any time we so desire, I would think. Koe nei te wāhi tuatahi noho ai anā te kahu whakatā ute ai. I te rangi nei, ko tahirau mita ki tēnei taha, he whakatā ute anō te mahi. Kua rongo kōrero hoki mātou o te karere, te ataonga popo ka tae mai hoki ko ngā pirihimana. I runga I te mōhio kua whakawātea ngia rātau te ture. Ka hore noa, he mea ngā wari tēnei ki a tātou, nā te mea I raro I o tātanei tikanga. Koe ana te take e mahi ana tātou I tēnei o ngā hui hikoi, nā te mea I raro I ngā tikanga o tātou mātua tūpuna. I tīmata ngā mahi poro tēhi ana tikahu I tētahi hikoi ki ngā rori o Kaitaia I te ata nei. He kaupapa ka whakahaere hia e rātau kia whakahoki a rāno te whenua. Yeah, no hesitations from the whānau at all. Just keen to get the message there any way we can to anybody that we can, so yeah, it's pretty much. No ku katoa e nā whānau. I Māori au ki roto te whare here, ne? Koe ra hena tā koutou tino hiahia mai tēnei hikoi? Tēnei hikoi ki whakahokinga mai o mātou whenua kia mātou. Ko te tikana hei te ata o a pōpō hoki mai anō ai te ture ki te whakawā I tēnei take. Rapaira Tāwhai, te karere. Hei tā te minita I ngā take tiriti a Chris Finlayson, e kore ia e aro ki te hunga noho whakatā ute I te whenua. Hei tāna e hara tērā I te ara tika hei whai atu e oti wawe ai he whakataunga tiriti o Waitangi. Now they're demanding that you go up there. What do you think of that? Well, they can go to hell because I'm not going up there. Do you think their demands are unreasonable in general? I think they're stupid.